ikigambo cy'ukwetwa okuguma muri Yesu. Okuguma muri Yesu bitari ebyo gurukumwe, bitari ebyo kujabajabura nkotekere, bitari ebyo kukoza mu kabar kufukana ko garaka, bitari ebyo kurisa yoruburumwe, bitari ebyo muzi gumwe okamaho. Okuguma muri Yesu okagumamo yo nicyo neje kubagandra abana banje bishukuru banje. Okuguma muri Yesu bitari byo kutana urubu, bitari byo kumikisa nke byakari ukargayo enti kataho ukashangura yaho kandi wabumikisi, bitari byo kuzinduka ukargaho ukataha, bitari byo kusoma okeza masters okeza bakakushangaho uri umuntu eza uri mu office konko okeza ebya Yesu bajyangwa akeza. Okuguma muri Yesu noba norisa nozara norgaharubu konka tokurga muri Yesu, noba nopakasa notunga noyombeko wawe nogira abapakasi konka tokurga muri Yesu, noba noye kamera nonyetsa no bakamera konka nozagite konka tokurga muri Yesu, nogira ishokero rukwiragura norgaho nogira hara nogira njukeze nagira konka tokurga muri Yesu, noterwe naku nogira izubu tokurga muri Yesu, nosheka noja noshika kandi hakwijo ukunoshika butasheka konka tokurga muri Yesu, nobasa ko umutungi ujoherera cy'ubworo konka tokurga muri Yesu, no bumworo noja notunga konka tokutunga kargo muri Yesu. Naija kubagandira kuguma muri Yesu kati kitera rumungaro kuguma muri Yesu. Ahabo kuba owaguma muri Yesu tagaraka nyuma nk'ekoti, owaguma muri Yesu tagayiwa mu munyeto nyitsire nabandi, owaguma muri Yesu tagaranjuka nagaraka hense kurga, owaguma muri Yesu tomhereza mutinzi, owaguma muri Yesu tagayiwa mu ruganda rwabo rwazayibumye, owaguma muri Yesu tazingika munyeto gwensi, owaguma muri Yesu abarashuka, owaguma muri Yesu atera, owaguma muri Yesu abanda bandatuka, owaguma muri Yesu azakashozi karengwa abantu bamureba. Muguma muri Yesu koguma muri Yesu toyombeka mu kiwonvu omucyanga dero kaburense ekagumane yamagamaga ekakurezi yamayishe karebo wananga kokubuza muri Yesu no tuhuka no kubakutsi umucyandagazi orumushita motine nabazire konko kajyote nazo muri Yesu oyaba yashikobandaki oyandaguze opante origemu Nibanga bari kumanya ngo umutyaga muri Yesu naragamu nanyontoka naraka toguma muri Yesu kaguma umuntu wazirenga okarabanisa rero bakakwirikirira nk'emfuzi rero bakayirikirira kare bakayirikirira ubushwere rero bakatera umurisho rariro kurara rero kagumuriyaho nibasinda korota rero bakangwa hasinda kanyake bataka mu nyambe shiruko baska na simya kama 58 iyo yinjaguza ni ihanga rya Uganda buri yayitegeka na simya kayoborokore 88 mushanju niyo nashiti hati nkajwa nyine myaka 11 gatanu ko buhereza nyine myaka 18 nkashwera nyine myaka 2 nayo bukuru na simya kama 36 n'umukazi wanjye Flore zariwa hari ya mugore nakora nabo ine tata ndi hagati yabo nyine byakube binterine nabo umukazi wanjye kuboheka yabo yargaho nayemerera nabo shoguma muri Yesu muziye guma muri Yesu mwe mbagambira inte nyingi mbagambira kushoma kandi ibi byahe biturukureba bitini hibe kugarra bagayitwa batanu bashomire manyi bayinene mirumo ente zibyamira imhingo uruganda nuga hano yambukiranse nkoro kutayayi oyine sente ukuwombeka amajuru iki kiba yangurugare ko umuntu ibishuru ebyo kubeherera bizimbi aho itafari rukureba nkanyi ngo bontu bakarakarse ikibakweto kukarakarse ebitine kibikumanyisa ebyo tubiri kubasa kuzibira
tubere kubasa kuzibirasha na wagumamo muri Yesu ushororongo gumugunshomere Bible yatwaruwo ngine beti mugize ngwengandu ziryaye kwera manyo bwababwona Bible najyangu umuntu kwakwate cyoma cyo kwimisa tareba nyuma no musirikare kwaza harugamba tayatasiya mu nshonge zindi nyewe kuomba ko nabiri Yohana 15 ogwa katano najya ntinye shomere ubundi umuntu ataza kunshomera aketorora ninye muzabibu nayimo muri yamataji ogumo muri nyananye ngumumuruwe ogo no ya nebyana bingi ahabo kubanye wahuntari tumuri kimuri kubasa gukora ninye muzabibu gw'amazima ana na erike omuntu wena kwagumumuruwe na wagumumuruwe ebyo byo kuza kugira ngo okongeza harnanga ebyo kugira ngo norbato ndije bitsintsino kempu mingu waktwara umuyiguru aho umuntu kwagumumuri Yesu nawe yagumumuruwe abitagira rukwane byana ebyo byamushabire Yesu kagiterera rwa mwanja no giterera wa Kampala no warakusweremu ari yakutamikiro kumukenzo amutoye bakuza kutera abo ko tuyine yamba turi muri Yesu no mera ahamutinka katunda torkweyemerera oriyur degede no muntu nkayiwe ni wonkawe mwine bizubi kushana isheta kagwa kiyonga yafata zaire katakamushabiraga manyoni magambara nyonya na mumweshikira harahanga kandi ndi pastor manyakuru nabe iri kindi nyokuru nendagura empungu hayiguru honkati ndi kwenda kuswempumi nkubuze byada byo kweyagura hazo byo tureba nindibwa nyonze kwagura ngarike mpabe ahabo kuba obusasta burambira rwanjye bumanyoka mugumo muri Yesu umuntu twabatagumira muri Yesu abakibira baguruko zomu ntayizo umufumu namutwara ntayizo umutweze namutwara ntayizo umuraguze namutwara ntayizo umurahanuzi namutwara tinyanyana gumwegirire umwanya gwo kushaka tumwehingira amayize shabano tugamara nzuru egabo ya kera tugisiga mwana mama mpampa kuona no kushaba tumwegirira ana Eric musekwegirira mwicho kuma muri yorangarire kerisho tebitsiki owarga bundu nakakateramu omugenya kateramu oreyira bakatera umbushwere bwanyu abo ko mwashami nke cyashamira busha muze kuguma muri Yesu abantu bagumene babetenga betenge ubushwere bwanyu baje gusitwa kugira ubushwere bwa Eric na ana shumunta kabaje omutwara ari umwanyo ahore agwenkibere aroteki ariko kurara mokara nagamsubwa awe mizumu mugumo murinye nanye ngumo murimwe ahabo kubimwa hintari tubiri kimwe kubasa gukora omazima garanga hatari nicyo kubasa gukora nobuna kukora nta keziri kamunonga nkarira rikare okatinzi kibuna hansi byonati bikabasa kunyiha horubanja shana Yesu ana eki mwiki kwisiga ibindi birukwahuju abantu bari kikubabuye na sitana akakubuye aturyo umutsigazi orumwene rw'Ivranda banyabwo n'umwara rwa mishozi turanyera hamhanda bareba ari bambe Yesu no mucanira Yesu bantumwe Yesu no mutabara Yesu no mugwahabigere tumukunde bubundi yaha emyaka y'inashitende bishop we kanisa ari bambe hanga ninkitera amajo hasi nimirwensi ninyezereke bigufu ninshabire yaka ninzeta abana nimba shabara abo kubaha aho biri kubashabaha aho ibishize biri kwirre karenga aho zacishuze
haro za kanyonze zo kutyo cyose haro yo kunarisenga rongo umwe wa kwefugeria eriyabe bayihasha denka mutajya muturi yo mwiguru wafanya ritegera mizire deba nkaha deriwo kazaho kanago mukono ngo wahingirwo naroshangire ntumukana rushaka kushomesa standard ya kisasi ariyaha natwanisa busha natwanisa zo mbigambo natwanisa zo murukuru natwanisa zo mayiko natwanisa zo umboro na leta ndwara zitine munwa derimo mukazaho mukagwejigera bukarwo bukashesha mutashabire rero kashabire mu kirangiti rero kayamamura danga no mucanira danga no mweshengereza mwen kandi wono tinye bakwemba jangu boshikando ogunakishabaki kashi ndingiriki narigire nkashi Paulo najya kuteka ngo nakitungire narango nashikiriziwe ninyezirika ngo nkwate Kristo yankwatire ninyebwe byenyuma ninkurukire byo mumayisho ngo mbase kutunga icyonco cyo kweta kwa hango kukuzumwiko tinyenyenka nabona bakuru hati ninyenda kubaganda imubana mu twahingira ebindi byona hanga katerezese ngutugiri konka ikintu ekirukure mama kaga gakabandana nkeyo musumagiro no butagira Yesu waba tine Yesu nyoni nyenda kubaganda omwirima ndindindi birwatsimba waza kujya tuwareba bari kushoba bayizire kusasireka wagira tuwareba bari kwenda kuragurira batahamanya himukame katari kirene bitembenjo bwene riyo nenki nyo wanje takaje yoga mufumu mazima garanga nakurari nabu yakubu ukushabira nuti mugira mazima garanga Yesu wanje roho kunyu mukamanya shobwendo nahende nyumukanyemerera ntagatiye ntorho hanga ntorho mukama ntorho tinkwenda kurebera umundije umuntu ntorho yeshongore cyeshongoro duhangarho ariyo murinye duhangarho akanyozya yashemeza akankunda kintangaza duhangarho buzumarho ariyo murinye mpura yabaho mpura yakakaza mpura yatandika kakaza mpura pureje yamwijura inge tstane shora nkemizo mushora ntinyakwarara shoro kuboza nkanyoko shora ntumondi giromuka mpura yakakaza mpura ikitinsa cye cyatahamo mpura nagunduka kiza kugira ati ndo umwirima no guhunga ndebe biyeje biyeka ndebe bamwe mugumo muruwe naheza nawagumo muriyo imwa hatari tumuri kimwe kwasa kora kama bampero umugisha abana banjye inkusima ritakirwa engabo yanjye enko niyo kwihimbagiza icumu ekikwato cy'abari kuzaharagamba utwebembezo katwara umwihamba ryesikarabamo niboherezo bwenge batawine oyombekera abatayini ifana ruguru nabari y'umuruwarara abatsigazi obanya obatera kashi bagira ubwenge ibintu byaba batimbirwa babura kubigwamo agabashongoreye gabura kubabamba niba bakubatega babura kubikamirwamo aho kuba bakwine kashi baba kwine nibenda kubabata baherezo kugira imituma yabo yoroberwe bakwakire tababonka ngo nto bari benshonga yerizo kurekana bona abamakagara kuterra agatagukira hatayine mu baziro government kushoberwa nekika kikashoberwa abo kweka katagukira hatayine mu baziro gagirira mabazirhanga ebitako basika abantu ebiremindimi ebitashobogwa bakuru ebitahanurwa bani wahanura Isaya akakugamba afite ubutegeki buri yamabegage ari yitumpanuzo zo kutangaza ubutegeki bw'usinge tuborerga hantebe yishinkuru Daudi ari yakwata muhanga mukoro abategeke sinko n'icyo bani wakora uhindusubwe Yesu Kristo mukama witu amina mukama gumene imana.